Muthi ari muthenya wa gukunguira muthi wa ciana gitaru-ini kia Africa, tugacera mucii wa ciana wa Wings of Hope Rescue Center kuria tugucemania na airitu manyititwo kia hinya na makarikia kugia ciana na niguo kuigwa mitangiko iria magiire nyitanira nani ngiaraniria nao. Guku turacemania na Jane wa Geci na uria riritirio ritwa riake uria ni wa ukuru wa miaka 12 na aratanahirwo na mwana mweri umwe muhituku akigeria gukomereria mwana. Makinya manini tu kuma nyumba-ini hawa Geci tugakorana na Jerry na uria riritirio ritwa riake ari na kairitu gake ka ukuru wa miaka 2 na haha agatuhingukira ngoro kiria giathire na mbere nginyagia gitwika muciari. Kijana neighbor mfanyikazi akani adapt to nikuwe na relationship na yeye but nikakataa. Kukataa akaniforce nikamwambia siwezi kuwa na relationship na wewe na niko class 8 na tena still niko young. Kukataa sijui nika drug akanishika cha nguvu. Thutha wa Jerry kuohanda ari kirathi gia kanana agatutariria mitangiko iria hitukire nginyagia gigakinyirirwo ni gwetherwo mucii wa kuhonokia ciana na undu wa kieha nyina mumuciari niwe ukumurehe. Mathiria duka kugura ratirati niguo anywe na sister yake aramwira ndungitiga mwiritu aku ena nda arafu uyurage riu atiga mwiritu ena ndari na si tugucoka tuthiku. Mama arega kunywa ndamwira mama akora urenda kunywa dawa ri reke njike uguo anakava thi mbuka thi Nairobi thi ngage chokora kahanga kwire na kugukira ukinywa dawa. Hihi riria wona mwana waku nikigiukaga meciria-ini maku? Rimwe ningenaga rimwe ngaigua urugoria Ngai kai no nie tuonire ngoro ngetu na ndadi munini alafu ngoro ndi children's home na ndarerwo ni aciari yakwa. Rimwe ngaigua tu uru rimwe ngaigua gikeno ngaigua uria aranjariria tukathaka nake akajita mama. Na tondu mwiritu wothe agiuka mucii-ini uyu akoragwo atangikite kimeciria, murugamiriri wa mucii uyu agatutariria makinya maria matacokagia gutigirira airitu aya ni meitikira na gwitikira ciana ciao. Tunameja kwa Christian counseling because ile kitu akikuja kwanza wanahitaji kushauriwa na tunatumia ile ushauri ya Kikristo. Bwana yangu akiwa pastor, so huwa tunakaa na wao. Ndumiriri-ini ya mwaka uyu ari gutigirira mwana wothe ni aheo kihoto liuba ari na uu wa kwira thirikari. Ile kitu ningependa serikali ifanye ni kuhakikisha ya kwamba hawa watoto wamepata justice. Ukweli kuna kitu inaitwa children's rights, lakini ukweli on the ground ni kwamba watoto wengi hawapati hizo rights. Kioneki kia Jerry ni kinene uma ati ona thengia ya mihinga iria aragerera ndingihota kumuraga ngoro. Thutha kugia mwana ri ni maririe ndeto ciakwa njuru muno makiuga uria ati akora ndaciara njigana uwi ngikinya miaka 20 ngakora ndina ciana cigana. Ungeha hinya na ngera Ngai andeithie muturire-ini wakwa tondu ni ndirenda kuthoma ndeithie mwana wakwa ndimuhe wendo uria arenda. Mwana o wothe guku bururi-ini na gitaru-ini kia Africa ari na kihoto gia gukorwa kiamukira mathomo undu umwe na kurumbuiyo na mabataro make mothe na makiria muno kunio wendo matanya magitigara ati honge cia thirikari iria cihokeirwo gutigirira maya ni makinyanira ni cikuigiririka na njira iria ibatie. Ngiribotera Kameme TV ritorokwa ni Wanjiru wa Boro.